Om Swastiastu. Om Swastiastu. Titiang saking Sedan di Kayu Putih. Balar kesarengin nantuk kalian subak sareng sami. Jagi ngatur uning ngayang ngeninin indek pemargi aci subak reng Kayu Putih. Reng Kayu Putih aci subak nike kepah dados tigang paletan. Ka pertama wenten sane kesengguh mendak tirte kelanturang antuk nyangre ring bedugul soang-soang. Kaping kalih wenten acara ngusabe, kaping 3 wenten acara memoge. Acara aci ring subak Kayu Putih kawiten antuk mendak tirte irike ring pura ulun suwi. Sedurung pemargi ring ulun suwi manut saking wewarah titiang meduwe penglingsir. Ka pertama kekawiten dumun saking ngajem Sesayat Agung irike ring pura Bali Agung. Usan kenten wau kelanturang antuk pemargi saking Bali Agung nyantos ring pura ulun suwi. Nanap kali memargi niki wenten edan pepedan, jadi ke wenten guling, wenten baris, sane nyarengin pemargi nap kali nyunggi pertime atau perlingga sane wenten ring sejebak perayangan Kayu Putih. Sane ngawinang sekading punike niki kocap dumun nap kali ngawiten pemargi ngarianang subak iri ke ring subak gede bebau. Niki wenten ke bande antuk kewentenan batu ring tengah aungane. Niki wenten kocap sauh atur penglingsir-penglingsir didangi sindarang sami yen kapu perside antuk muputang pemargi ngarianang aungan sumanggup ngaturang guling sane ke arak saking Bali Agung nyantos ke pura ulun suwi kelantaran tala antuk edan pemargi baris kehatekang oleh baris. Nah niki pemargine ngenini pemargi seusan sampun memargi nyantos ring pura ulun suwi mepurwadaksina baris niki sami mepurwadaksina usan kenten kelanturang antuk acara ngaturang guling pinake sesangi iri kering pertiwi wau kelanturang antuk acara medetagel. Nah disampun usan pemargi medetagel ikrame sinareng sami jagi nunas amerde ngeninin indek pedetagel sane katur. Usan kenten acara kelanturang ka pertama antuk ngaturang peklem ring uluning lan diteben. Di ulu nganggen. Ring ulu nganggen bebek siap putih, ring teben nganggen bebek siap selem. Nanap kali pemargi nyabran pemargi nguarsi 5 tahun. Nike pastike sampun kewentenane duaning manut kadi tetujon acara mendatirte, pastike sampun wenten cihne sabah nap kali nike. Usan pemargi nike wau kelanturang antuk nyangre mendatirte antuk ngewekasang wangi sami sane wenten iri kering perayangan ulun suwi. Pinake unteng tetujon nap kali mendatirte niki wantah ngarat amertane sane wenten ring soring capah sane deng pertiwi mangde amertane nike perside ngamertanin nap kale ikrame subak jagi ngawitin mekarya ring carik. Usan kenten wau kelanturang antuk pemargiannya sejangkep nyane. Pasti ke sampun pertama jagi idrane jero balian nerus nanap kale nerus niki ngerauhang upesaksi saking luring capah ide merage pance tirte. Usan kenten kelanturang antuk ngaturang petangi wau kelanturang antuk memendak ke catus pate utawi ring pemedal. Nap kali nike tetujone wantah ngerawang upesaksi saking soring capah ide merage pance brahma. Nah nap kali sampun kekalih niki kemargiang pance tirte lan pance brahma metunggilan dados asiki nike sane ketunasen upesaksi ngelantur pinake pemuput yagnya nap kali nyangre pemargen mendak tirte irike ring pura ulun suwi. Sapun kenten kelanturang antuk pemargi sarang sami ngaturang sembah bakti seusan dane jero baluan ngewekasang yadnya san kenten malih wenten edan pemargi. Ka pertama dane jero balian jagi ngaturang pedetangi ngeninin indek memben. Nanap kale memben nike pindah ke cihne ide betare nodianin ide betare nyurianin pemargi yadnya nureksain
menawi kirang langkung antuk ikramu sindarang sami ngaturang semah bakti. Usan puput pemargi memban kelanturang antuk acara nur. Nanap kala nur niki ikramu subak sindarang sami mempinunas. Mangde teh ide betare ledang tedun nyicinin bebaos ring ikramu sindarang sami. Puput pemargi asa punika wau kelanturang antuk acara mekincang-kincung pina ke penglebar pina ke kapeng untat wau kelanturang antuk acara ngelebar sayur agung. Puput acara ring pura ulun suwi nyabran tigang raine tirte sane sampun kepenak iri ke ring ulun suwi kesangre ring suang-suang bedugul manut peliner ke kanan kekawitin sakeng bedugul ring bebau kelanturang bedugul ring Menanggung, kelanturang bedugul ring Kayu Putih, kelanturang bedugul ring Sande, lan kaping untat pemargine kelanturang ring bedugul Bolangan. Nah, nyangre ring suang-suang bedugul niki manut saking peliner ke kanan, ke kenawan. Kekawitin saking bedugul ring Bebau, usan kenten kelanturang kaping kalehne ring bedugul Menanggung. Nanap kala nyangre tirte ring bedugul Menanggung niki wenten akide keunikan. Nap kala nyangre iri ke ring bedugul Menanggung, ka pertama ikrama subak ring bedugul Menanggung, ring subak Menanggung, kerinen dumun antuk meboros kidang. Duaning nap kala nyangre pemagian yadnya ring bedugul Menanggung, pantasiki ring bedugul Menanggung niki wenten acara ngarianang jerimpen kidang kekalih. Usan kenten mang jangkep kelanturang taler kewawakin saking jerimpen bawi. Nike unekne sanilianan patah pemargine nenten mendaging meboros wantah ring bedugul Menanggung wenten acara meboros kidang. Nangenin meboros taler kelanturang napkale nyangre benjangan rauh purnama kedase jagi ngusabe taler dari wenten acara meboros mangde taler pulih kidang anggen piranti serane pinake jerimpen napkale ngaturang ngusabe iri ke ring Balai Agung. Puput nike paletan ka pertama puput sampun acara menak tirte lan nyangre ring suang-suang bedugul nyantos sang purnama kedase kelanturang antuk ngaturang ngusabe iri ke ring pura Balai Agung ngelantur malih 15 ranene nap kala tilem di sase kedase kelanturang antuk acara memuge iri ke ring pemogang. Nggih wantah kadimudike edan pemargi aji subak sane presida aturang titiang puputang titiang antuk para mesanti. Om santi 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 om.